افارات بخير خديتها بيروز بك خدا قوات بتاعده هرم فتلين فيديو كعجار سر انجيل متى اصحاحي حيشته انجيل متى بخويز مشكر بشتي مسيح رابي تشي عزمانه بحفت ساله بلش يرتاقيز مش دكر فمرو گشتن اصحاحي حيشته جزئی سسيه جوايته داو چوره دا چورده دا حتى حفده جي داو چوره حتى داو حفته مسيح خاصية بطرس شفاء دكر بطرس تلميذه جنده بي رسوله مسيح بي کار دکر تبشیر دکر در وانوکی امر جوایت داو چاره دا بخوینن و ذهب يسوع إلى بيت بطرس فوجد حماته طريحة الفراش تعاني من الحمى بنقش حمية كاتب خصية بطرس فلمس يدها فذهبت عنها الحمى فقد مسيح دست خصية جنده كر وحميوش جنده چي فمعجزات شكر جنده شفاء كر ونهضت وأخذت تخدمه باش رابي سرخه وخدمت مسيح ذكر لأنه وكي شو نيفانا جندر مولا جنديا وعند حلول المساء أحضر إليه الناس بشتي إيفار بملات برك إنسان هنا يعني أرواح الشيطانية جنديا بنا بخونا أحضر إليه الناس كثيرين من المسكونين بالشياطين فكان يطرد الشياطين بكلمة منه وتفرضه شيء يعني خوش تركيز كان بشتي في معجزة مسيح كهر بخوصية بطرس را ملات ديت وچون هو ملات پر هينان ملات نده هينان جا منطقان دن جار واحد دا بين ودبه مسيح جي بشورك تانه جام خوده نا جام خوده دا نا بأمري خوده جام خوده مسيح و شيطاناش جنديو دارده خست و أرواحنا شيطانش جنديو دارده خستن دبه بكلمة منه نو بإذن الله دبي بكلمة منه بس وهذا به فتمي ما بين بإذن خدا وإذن خدا أو كتابه دندو كتابه وانه دخوازن تشتكي جملات رو هوالدن وبيه ما دغري وإيدن جيشاشه فأكيد يكيش قيمته مسيح داخن ويكي هوالدن وشفى المرضى جميعا چقاصا نخوشه هبين قشتك شفاء كرن لكي يتم ما قيل بلسان النبي أشعياء القائل أشعياء جي نبي بيخبر كي بري مسيح بحفظة سول الإسرائيل بي ويقول سر مسيح برين مسيح وارقوتش هو أخذ أسقامنا يعني إشاكد ما ويبرن وحمل أمراضنا وينخش ماروكر وهو من قد خلينا مدبينن إنه يسوع المسيح معجزات شدك بشورك جام خدا نجام خدا دا نجام كاس كده لأنه خدا دقنده ده وبمارو کار دکه لانو مسیح آورد انجیل یوحنا ایدا و چردا گو وین تشتیکش خدا بخوازم بناوی من عذب وادم فهو هم دبینن بخواجی او دکه بخواجی لور معجزات شده که و اكيد انجی آیات بری وجه من بخوینن انجیل یوحنا اصحاح دا و چاره گو از دیتم خدا دید لانو المعجزات که انت قان سر هفن کی هفن گو خدا باشه گو خدا مده و کوری بارا دکه فخلاص يعني يعني تشنامو يعني فقط دلی تنکو گراکت دلی خوش خدا را واکت بان خدا کت برای راستی پیشه ما بک مسیح راسته مسیح پیشه ما بک وار شوره خدا بخون شوره خدا فقط يسوع المسيح د عالم دنیا گشت کیدو موسی هوا قانون خدا گند ملت آدم جگنده ملت هات ابراهیم جه نسل هات هر یک وظیفه خوابیه یا اونو نه شوره خدا بین شوره خدا فقط ام به دوغا مارن انجيل بخوين ام شوره خدا ناز دكن لانه مسيح شوره خدا في البدء كان الكلمه والكلمه كان مع الله شورجي بخدا ربي وكان الكلمه هو الله فده به شورجي خدا بي فواره ايمان خو بيسوع المسيح بك معناته خلاص به